Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa kumulomba Mwenyezi Mungu ikemjuha nganyo anono hanyotipia. Mwenyezi Mungu yajaili kumala nikao lumlio. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi ni arhifadhi. Mwenyezi Mungu ya hifadhi umata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ya hifadhi uwadzadzahatu wa irdarasa, ya hifadhi uwadzazi wa irdarasa, ya hifadhi uwakomori wontipia, ya hifadhi hani wadamu mkomori. Wakati kanga sina mesaji mbili comme d'habitude ikasoma biani. Mesaji nzima ya mwenyasi mwanamme mkomori halula mwanamshe ikaw halula mwanamshe mkomori hamni kama kirtasi Eid Mubarak kamla hamni kama kirtasi yode sujamado hasiabo hende hamtrahi hende halolo mjini baada henda lolo mjini hao hasiabo henda mpule polisi hende hamfikini ya kumkuwa yefa mswel na inge na mrume hodani. Mwenyezi Mungu na ripone shanga juja rudetaye yode suje ya mwando yesuje ya mwando yura mwabeni ya ukaya mwanyanyasi mkomori ulohunu Marseille ikao yo ujikaza na magari yo ujikaza na makatkati hahunru zekirtaso somo mrumshahe ikawede mrumshe na bwe makirtasi haya hundu he mwana yeda ya mhundane mrumshahe sha finalma hazade nae badala hundu makirtasi hasiyabo hende halolaho mjini hao emrumshi hajua kwa mrumai halolaho mjini finalma hauzise mrume emrume hamwambia tizifanya nezjeruone hasiyabo hatrahe mrumshende zahe finalma harudi hende hampulia bade mrumshi halolo ni mwaname mrajina hende hamfikinia komkuwa ele femme seule hende hamfikinia mwana mshohatu hajiliwa na serikali ya Faransa ye masihu ndo mhundo ne mrume wa nyumeni nginguheziwa na usisiwa garjo jarongoze le vampire lino garjo jarongoze le vampire lino mwanadamu wa pewoi rimwambia ya ukaya kanomba nafasi likaga o Marseille ngaona magari ngaona wangu mabandi ngamjuhambia realite ne verite je te le jure. Alaikum salam mzi wa hangu Shabani Muhammad yode message ya mwado message ya vili watukufu mzaze mkomori ikao hazaya wanawane daina emrume ikao wahahe ikao mrumahe wamana hendezahe halula mwanamshe mbushi wondwe mrumahe ya mlula mwanahe ikao ye mhu wo gena 18 ans bada gena 18 ans ula mwana hajideklare ya dunge dini tsotile ya hatu hajideklare ya dunge Jésus finalement ye mwana yohenda haruma elaglizi principale ya kohenda de ilobanu place kafo mzaze gaja kaujua ye mwana hambia mzaze wa alaikum salam mzaza ye mwana hambia mzaza ya ukaya mimi tisilamu uona mdunga Jésus mzaze akaudofikiri kazi la rabo finalement hahundu realite kakole mwanae wa mahakume na minane haransi ya dini ya Kiislamu hadungu ya dini ya Kikristian na mwangale mzaze mwenyuza ya mwana ikao yo ujikonte ukaya ya Islamu 100% ye mruwa dini 100% ikawe mzaze huo jusqu'à maintenant nge harumwa tambu na mashaka hapara mbaba he bwana mbaba ho wana banda wokiro partage ili ya jamsa yode sujet ya vili Boom Abdelrahman Ahmed watukufu ngarjo harmaze sujet zahat rabe jaja harmaze sujet zahat do womba Mwenyezi Mungu ya hifadhi ya mhifadhini ya rinike musomwema alimwambia nyaukaya baike da hunu Marseille gamjoka ya sikardoli ya urongoa bahata owahuza osi warongoa sikardoli ya wakati kao ngarambao izekao Mwenyezi Mungu ngera binasi Mwenyezi Mungu na mhifadhi na hifadhi ya jaili ukaya alifungu tsumu ya kubaliwa ritimizi 6 ikao Mwenyezi Mungu gujorjane joka na heri
hosoni-moi, izweka dolfanya inshallah. Wa alaikum salam loko anis. Partagez le direct. Msuheda na unjia harma suje sokayonti. Gamjo haruma ze messages za hangu. Gamtodo nje hosomwe message ya hem na mwana ikao mzazahe hawazaya wane. Hazaya wana wane haruma wo mji. Ze suje zinzombili za hunu Marseille. Za hunu Marseille. Mzazawa haza wana ahe imanaye mhunge na 18. Ikaw ye mhuwoi hahundu baki. Ce qui est pire watukufu na partage et message yinu gamanzoni beshe mbabahi mwenye humzaya. Mbabahi mna mwanawe. Aka mzaze wa ujiro $1 wazaza hangu na mdojua ya ukaya yeka mbabahi ewana kwa tiabo haumrengi ya ukaya nyidi manzaha kimanga o wana kwa tina wa baba la plupart ho wana wenji ifo wanjie shonga. Ifo wadunge nzia ikao yombi. Sha yinu ya hema na we mbaba hedi ya msaribia ya hadi singe jao. Mbaba hedi ya msaribia. Na wali jua kambaba de mwenye goba hoda honi. Walaikum salam madkom iman. Mbaba de ya msaribia. Ya msaribia na mnaji watukufu. Mzadzawai halolo ni mwanamme mgazi jaha madae. Ikao wazaya wana wane. Baada wazaya wana wane, imwanaye mzima, ye mhu gena 18 ans, baada mbaba haronha hendeza hendalo la mbushi, nguna tujaila ukaye mwana woi baada hadondo hambaba he ihoti duheda ya manipile wane mrumshe, izo mzazi ya dhani yo. Haukaya mbaba he mwana woi, wa alaikum salam kinaza alur. Mbaba he mwana woi, dasami, wa alaikum salam, halola mwana mshembushi. Ne mwana mshambushi ye chrétienne. Sha mzazahi mwana katsuha banda ye haneleze hadisi vangu mimi gamdhani uka wadzimane mzaze woi. Mrumsha mzazahi subhanallah. Watukufu katsu jifitinia. Oui ngar jifitinia uzaza. Oui, parce que mkomori ye wapeu. Haukaya mimi na kantivanu de manada munarenga riski na kaudoka zoa komori haumazi aredobisi nuambie polisi tiyo nuambie ngabo makontrolori na bo wajua wa komori wende walifitini ya polisi na RTM ya boswana da mwapeu. Alaikum salam la maurez ya boswana da mwapeu na bo mimi njaparo kati nvanarungwa shizungu ze sujet za hangu. Oui bonjour Faifa gamjo harmwe sujet ula mzaze badala ya hemru mahe huendeza hendialo lembushi hamhetiza na wana wane. Badala hamhetiza na wana wane hadisole la waiche. O wana haya kawabe hashioni hunu boulevard national. Walaikum salam reshewa. Hakawabe hashioni wakawenda shioni. Finalement mbaba yo ujua harango wana hende hula wa hembushi. Hemru msha hembushi. Eza jiri hiribu watukufu. Ye mwana mshi wa age de 18 ans hambia mzazahe ya ukaya yeti isilamu. Hambia mama depuis aujourd'hui je suis pas musulman. Hambia mzazahe. Mzazahe che gomo ila bêtise. Hambia oui. Ye mnguni mdunga o Jésus Christ ya latif. Na mangale mzaze manzayurumbi. Na mangale mzaze manzamahaba. Ikao yo jiko centre o wana wala we harma ujinga. Yo jiko centre o wana wadunge yedini. Yo hatlo wana he shioni. Imana wei havyo ha shioni. Hatabehe hitima. Hafanya hini za ufanya. Weide elimzaze kao kajawaranti. Jedikaga joka wazaze wenji o wana wa perde zesprit. Badale wa baba ha wende zao. Shanga wazaze kao wa conserve wana wale laonro. Ye mwana ajabu ya mzaza uka ya karangule wo nti silamu. Gami chrétienne. Oui, wa alaikum salam nolan. Na magali mzaza mwana katsu aminika izokoli. Ye la glise ye mwana kuhenda ze dimanche ndai. De la glise ya place Kafo. Yo de glise ikao ye mwana wa alaikum salam ben Musa. Ikao ye mwana mshaula ulone 18 yo henda. Finalement, mzazi hajambila ukaya ne manaho gudongone harme la glise ya place Kafo.
ola mzazi harangeka ani ilado wakati aka konfirme hajadi sidene mwana mdiabama kutuelewa mimi ntina besoin miti isilamu ntina besoin kalma religieux hanyu titsaua wo christianisme ya latif womana wa 18 ans ola mzazi banda hasa découvre ukemana he deja nge katoliki hapara mbabahe mwana hamabia nsoro le shawiri de mwana hasa hangamia ye mwana hadungu nziangwa jina na mwishima kalima ya hembaba wele jingri ni linu haukali nu jingri ni linu jingri désolé le kalima wembaba ya la hitima yode banu mimi upezo matwangu na mbaba wene mrumshahe ye mrumshahe mbushidi ya kaumanipile mna mwana hewoi ili ya mtuya haruma au katoliki ola mzaza pare mrumahe wajiwa le shawil badale mwana hadungu au kristianismo ola mzaze hapare mrume hajadi sidene mrume ukansura hadisi ba ye mwana hapotea henry ye mwana hadungudini itotside ya hatu gudungone harma ye eglise ya banu plaskafo ola mrume mambe haye banu hudu wazauka ya Jesu gena wandwa joka wawanilia yode dini ya tsawa yahude makalima le jingri nilinu le jingri nilinu désolé les kalima le ça fait mal wakakawe mbaba wa mwana ngwambie mrumshahe mtwalaka ya ukaya mrensi darangu ya dunga Jesu ngujoka Jesu dia joka umshamfima udutsokia maya latif wayimbaba wambie mrumshahe 40 mwana hangu yedini yanzao da emane ya dunga Jesu da oui salam di mulinda mon frère dabo yadunga yedini ya ukatoliki mrense mana hangu yadunga yedini yanzao mbaba he mwenye umza ya mbaba mkomori eba nyembushi wonge na la dhahinda ka umenye akili eba nyembushi wonge na ngena sekre hindra mezongoza ya umenye akili walola mbushi kretienne ikawe mwana wabasare ya kretienne badala uwo mwana ya zalani mzaze mgazicha yemru mshaha wa hupara mjemre shawir mkensi mre fikira be mwana asala wa musilamu haji deklare katoliki mzazi wa mwana hamuyimjia we mzazi gwambie mru mshaukaya rantse mwana hangu ya dunge iho yanzao bakati mjinga ngujezu yafanyao Jésus de jumanilia ntu ya kiyama n'importe quoi Jésus n'est pas Dieu je te le dis et je le répète Jésus est prophète mbaba mjinga Jésus est prophète. Jésus n'est pas Dieu. Avec le respect que je vous dois. Mbaba mjinga. Kutunga makalima. Walaikum sa Ahmed Munisa. Ya weleze ya utamporize. Ya mzazaho wanaho. Umrelaxe esprit. Unge makalima ya msubirisha. Walaikum sa Hasanati Naida. Shawundu makalima ngwambi yemtola kahuka ya ratsema na hangu ya dini ya dunga. Ba yondio ya yona afudhali. Jésus de Ujumani, Jésus qui? Jésus Isa, il est prophète, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Même les chrétiens, ils savaient très bien, ils voient très bien. Shawa insisté. Wasigil. À la fuga rambe mbaba hamadawe. Gojohemi swa homdumzima. Fobangoni kiyama. Wakati kawodu wa zaima na uo. Humrati mwende zaho. Mzaza wa hakansi wasonima juma utsole adabisho wana juma udungu so wana na usilamu yemana ya jiadunge ukretien hunu Faransa Marseille ujunga ya hupare ye mzazi njemre fikira wambie mzaza mwana 40 mwana hangu ya dunge dini yanza subhanallah subhanallah Mwenyezi narpone shari izo ndizo badanga bo majingu kwa zamba ngamzambo ngamwano nezembi hani mrugene ideoloji yahe neze suje zahe ze suje zangu gamjoka ngami haruma risque je le prends jedika zonaba opia tsimtorian kabati mrufaransa bana josputi abize suje nko uzamba hunu manga akangu jokaya hatojoliwa na minga mjue je prends le risque parce que uoni mkonto Mwenyezi Mungu waeche ze suje nko uzamba pire c'est des risques je le prends parce que j'assume. Je suis un homme et je compte que Allah fumze hamadawe yankiliha banda hujamanga uhadaliha umenya akili chasse normal
ye mtwala kahwamba ukaya botule mangu uo rango usiku ya nlola kaja paro swali kaja paro nyama c'est normali wambe ukaya ye mwanaho genadura ya lungedi ni ya nzao ya latif ya bo deja wongu jonda manipulo wa nyanya ye mwako kaja lauda honi ngulalo hamdzadze deja atimizi 18 ngulalo wadzimani wa mzaya alafu olio ya unga namna ye sabwe mdzadze wo banda ngulalo dene mwana udaoniho nguonoke mwana ngujuho ye mwana katsuswa na ye mwana kahonda shioni ye mwana yakahonda shioni hata yatimizo mswahafu ya vya hitima hunu Marseille nzuvumbwa le palasho ya kausoma ya kaudo swadi ye ya manipule ya manipule ndawe bo mbaba ne mrumshango mbushi ya bo mbaba we chrétien mbaba we chrétien bien sûr we chrétien hauka kuja paro nyama na mwaka tolole mrumsha kuja paro swali na mwaka tolole mrumsha finalement ngwambie mrumsha ukaya ratse mwana hangu bema na dunga Jésus wodo jumwanilia Jésus kujuanilia ndo ngoni kia memikuneti pia ngajo uhimiliwa haini mndugu jwamba ukaya ntina usubutini wa nitsengele mfoma rabbal alamin haukaya izonarenda tifanya makosa nganjoka muhara uhimilia Mwenyezi Mungu ngwajo uzungula hata ya joka usubuti ya juhe ya miendami mido wendo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le bien-aimé notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wodi ya joka hamba ukayanga mwendo ana mido wendo na himilo fama rabbal alamin nuwanilo ummati wangu sharangu Jésus rangu mitume tipia Musa mitume yonti pia hali ndugu jwamba ukaya ntusubuti Jésus ndugu jwamba ukamin tuhenda mimrunenda bwa mimwana wa Mungu na mitimwana wa Mungu alafu bo mbaba ngawe mjinga kwambo Jésus ndugu joka wanile mwana Jésus njuka wanile mwana mkumesa ujwanile mwana odo mkumesa kujwamba kamtunjua mtumjuani nyiti umati wangu minja paruka chrétien mtume Musa mtume Isa haka Islamu mtume pia Islamu mtume Isa ya Islamu alafu mbada mjinga humanipile wanele banati la shibushi ngani yabo haumenye akili hudungu fikira ya ukretie edate mwana wa manipile wanemrumsha imwana wa manipule wa nemrumsha finalement udamba 40 mwana hangu utim dérange laissez ma fille tranquille elle a choisi ce qu'elle veut we jindu désolé les kalima ba mikanzande hello utimana damu désolé les kalima uhamba jirba mtsazando dia utimana damu islam udamba kalima ukaya mletse mwana hangu ha choisi gwambwe mwana hangu gamjinga ye dini yadunga Jésus ngujomanilia wani mrungelo kaya wembaba weti Islam wa alaikum salam hasbogos wembaba weti Islam ngamridi muambie wemzazi daki harmaze dua utise tomaya juse manza uombe Mwenyezi Mungu wallahi Mwenyezi Mungu kujumnika kabulie mwana uya kilinge jomrejei uombe Mwenyezi Mungu Kliye Qur'ano da honi yoda hate mwana wa ye hariye kamzazi hakliya Qur'an YouTube ye mwana yoda hazimi mama si je suis là kutina droka Qur'ano da honi unia latif wode mwana wa 18 ans ye kanga mi hoda honi tapado alaykum salam mama na elle Nyezi muna pone shari wa alaykum salam mama na vim ye kanga mi vanu tapa droit de mettre le Coran ou de manamche wa 18 ans hambia mzaza alaykum salam arifati wa alaykum salam hanyotipi subhanallah alafuna mangale mzazi hakana toma ya ukaya ye mtwalaka hahe mbabahu wana hahe ngujoja ya msaidie wa munda solution ye mwana arejeye fikira heli yakaya contraire ye mbabamba ukaya mrense mwana hangu ya choisisse ha choisiso christianisme Jésus de jomwanilia Jésus de jomwanila bango nikama n'importe quoi Jésus de jomwanila na hindu Jésus il est qui? Jésus il est pas Dieu. Jésus il est musulman. Jésus il est prophète. Je le dis à haute voix. Jésus il est prophète. Dès qu'il est prophète, encore il est musulman. Si ça vous fait du mal, c'est votre problème. C'est la vérité. Alors que mbaba hamanda wa ulu ya ukanti. Wabiha, wedem na mwana hangu. Shabadem rumshaho. Ye chrétienne. Ha humenya akili wembaba. Urende ha chrétien.
hulete mwana mshi mumvuru tena ye mwana doambia mzaza ukaya utido ka Qur'ani hunu kagami bana si je dors ici t'as pas droit de mettre le Coran bon mzamabe mwana roha wedeza ba kutikari hane dini ya Mwenyezi Mungu kutikari hane Qur'an ya Mwenyezi Mungu mtowe mwana endeza mtowe we mswali hina kanga we yabo ye mwana yuhutabisha kango swali wotra Qur'ani ye mwana kajibi wa yo jahazimie tele wofanya ngoza dini ye mwana yekaka konta harma Ramadhani ye mwana soka juma hula kajaka uwekota tamzaza haka juma hula haka juma yoedabo yo profite hendarmo harma mweza Ramadhani hado hula ile deranjo wanyanya yado hula ile do tabisho wanyanya izo zonti pia kafanya express ye mzaze wonge jeru hoya mzaze mnyuza ya mwana mwana mshi wanashiwahi waliona kenza wanashiwahi waliona witana neva ngwafunga wakaufunga ye muhungu ndo balado hula na waonesa hari karem hari tsumu ye yangabo mama na woma na kaudofunga tsumu woma na kaufunga tsumu da menyo ankili ya latif vahembaba kutina hata ankili kutina hata hikma kutujua ya ukaya wallahi na Mwenyezi Mungu hubango ni kiyama gojo imiswaho mdumzima haukaya humanipulewa gwambo Jésus Dieu il est pas Dieu avec le respect que je dois les chrétiens Jésus il est prophète musulman ce papa bâtard là il est là il dit n'importe quoi Yahudia doit bien mdumshoka laissez ma fille tranquille mrensi ya vivi helianza ya latif ole ya unda solution ya ukaya na litsahe solution mwana wei ya reje ya kiampe ya mzazi wenge vraiment mzazang manam shang jusemanza womba utizie haukaya Mwenyezi Mungu gujovukishe mna mwana huo mwana huo ngujoreje ya nkili hai ya nkili ngaje ukahozoloni ya latif badi uhoza hutuna mzazi yakliye wanashioni ye mrumeda zahe endalula mbushi ya jiko centre uwana wabeze hitima uwana wede shioni ya wadungi waswali même pas kwa jabira 3 mois à 4 mois à l'âge de 18 ans yambie mzazahe ya ukaya je suis pas intéressé d'être musulman mimi chrétien maman mtutsawo usilamu wanrabo wona mdunga Jésus ukaya Jésus ye Mwenyezi Mungu kamtuzi amenenyi wa Komoro alafu ntutsa harangule wo mi chrétienne vahim zadzao ya ukaya yinu hadisi hindri yimna mwanangu za munra hindri mzadzadi wazokaya yemtolaka hemrumahe mbabaho wana yemrumshahe mbushi ye chrétienne vale mwana akomanipilwa a partir bandaido ndo hambaba a partir la hile ban ani les banati sera la shibushi wodi akamanipile mna mwanaola finalement mza mbaba wakaubidi jo sutene mrumshahao wakaubidi jo gimilie mrumshahao yemtolaka hao msove mwana gwambie mrumshahao kaya ranse mwana wangu tranquille ya viviampe ya dungedi ni yanzao da Jésus do jo msaidi ya bangoni kiyama haini mwanadamu harmo ummato mtume Muhammad ikawa wango Jésus udungo Jésus uhali hasara obango ni kiyama armum umatu wa mtume kana ukabuhari mtume ngujwa hara ya mtume Muhammad Jésus ba ngujwa bashe kamjaka ya harmo katonhangu hokaya Jésus olamru yabewa kajabi harmo umati wonsi pia wa dunia Jésus habeshewa ibani Israila ende watu harmo ujinga sha Jésus kajabe hosomwa islamu pia habewa ende harmo ibani Israila ende watu harmo ujinga shaka jabe harmo dunia mafi wakatwahe ubiri Mwenyezi Mungu naniki hatima njema mbaba hamando ireje yankili bagawe mjinga fikiri mna mwana yaboga mjowona gabajo ujua wa Komori wake kontre hangu banda tsambokaya gabajo unri wa Komori wallahi bo papa gabajo unri wa Komori wajombokaya wa Henry ike mwana wo hadungu dini rajina je suis là je parle pour sa maman je parle à pari ya mzazahe sheikoza shamzaze yani la mwana ya mkashioni ya mlela hata manati mis 18 ans ye mwana ya rensedi na kuislamu enda dunga ukretia c'est bien normal mzazake bouleversé ya pari mbabahe mwana domba ukaya rantse mwana unga dini ya dunga dini yanzao ba Jésus do jomwanidia Jésus kana wanile mwana okaya Jésus ti kretia Jésus katujua ke au christianisme chinois Jésus kajaparo appliquer au christianisme alafu garma bien ya ukaya watukufu Nimlu ya buna mbeze dua. Na mbeze dua na mwana we yavuke. Na mbeze dua ye mzazi we Mwenyezi Mungu amnike subra.
na mwambeze dua ye mbaba woi ya la hitima akawe mbaba ya tuparo nyama ya tuparo swali maudungu jo hufa ya mbahadu wa ngodua mswali maudungu jo hufa ya mbahadu wa ngodua mswali finalement do amba 40 mwana unga Vivian pia tsawede ni anzao uliambia mwana hukaya mwaza ya mdu do koreda mwana mnasaro majiswi haina mwana yazalo wa hazalo harma usilam hazalo islam watukufu zirogo ikanga julo harma itsino kabatsunge wanadamu wazikoziza hawazamba ngamjuzaba ni hindu wanadamu wabisha sepa mtsido shangaya ngwajudoka baina al-mashriq wal-maghrib wa dola sona message chakabatu jo oza yanjile face comme ça jamais ngwajudoba kufanya na message à loin sheheni usikujua unajua ride yao odosi kwa komori pia wajuna ukaya mndu kada hakorijewa hamihono haukanga sibano ya karo habyo mbaba hamadawe Mwenyezi Mungu haulani Mwenyezi Mungu katsira dinawe husijini o mwanadamu wa peu fikire mzazaho wana ufikire mwanaha yalawe harma ujinga umweleze mwanaha uambiene mrumshaha mbushi ya ukange responsable ngani ma responsable watukufu gardo harma sujet abili haukaya un sujet vraiment et à mon béni c'est très triste wallah humzaze ujoi bana wabeni wazaza hangu Oitsi mwana mwana kaunda shioni. Mwana haina usiku kaunda shioni. Yaka uswali. Ya bolo mratsambi ya ukaya. Mwana mruka na ushange ntideli yaka inarjadidishe zedua. Ritizi homba zedua. Na rijuse maanza rombe Mwenyezi Mungu yani kowa na hikma na subra. Na rombe Mwenyezi Mungu arengeze roho za wana. Utsoneke mwana hala wali hede liko li harijoda honi. Utsoneke mwana hede liko hede hazina rijoda honi. Ritizie wombaze dua. Hauka inuti imenyao, inuti sijinio, inuti yangamizao. Yabo utsone ukaye mwana hongetwa, ngoda honi katsuro wakabo gojozia hombele mwana zedua. Na rikize Qur'anu mala honi. Amuhambebu mwana mshuhangu mzaza hangu. Mwambie mwana ukaya kutina dua ya uzime tele yekatseka Qur'ani haukaye mwana waye nguzimo yetele imwana waye katwanza watu la Qur'ani dahoni ikango dahoni ngola lo yo kutwanza watu la Qur'ani hono dahoni kutwanza watu la Qur'ani nzaze mabie sors chez moi t'as 18 ans va là-bas si tu veux pas ni traîne et Qur'ani hunu hangu lindalao shinu shifa rohangu ndeza mtowe ndeza mwambeleze dua Mwenyezi Mungu ya muhifadhi Wambeleze do Mwenyezi Mungu ajali ya aniyavuke mwana huo. Sheka ipasa ya bakoda honi. Ya ngoswali ya hutabishi. Ngoswali ya humoki. Parce que comme mzaze ngoswali yedo teshi ya mzaze. Ekala wa makalima. Maman, tu te trompes, maman. C'est pas religieux ça, maman. Maman, réveille-toi. Le Dieu c'est Jésus. Subhanallah. Yale makalima ya convexe mzazahaye. Yende makalima kovuriza mzazahaye kangoswali. Yende makalima kamzaza ka Qur'ani ngushu ya kwenda azime tele ya bobo mzaze mtowe be mwana ho katika ile hane Qur'ani ya Mungu mtobe mwana ho katika ile hane Uislamu wa Mungu ekaipase mwana wo ya bakoda onio ya jia sijino wabaki ngujula hasara haukaya uo ngujo manipilo wanyanya ambie mwana haukaya sors chez moi va te chercher ailleurs va te rejeter ton père mais s'il s'agit bakoda on ya jia manipilo o watiti ya jamani pile o walo yabo ya jameni walo yabo ziankili ya lia siabu ya do hutabisha kango swali ya do humoke hau ya siabu ya do zima utubule Qur'an mtowe mwana yendeza haukaya yabo deja nge shetani shautizo mobila dua gadjo harme sujet abil watukufu Mwenyezi Mungu na hifadhi mzazi woi yembaba woi Mwenyezi Mungu ya mwereye na exemplari mtiti wa majito hata ya elewo ya ukaya gujo jitswa na ihangamize mwana na yedi ni kaudo ya dunga ukaya mbaba yabo mrugura mbukaya mbaba waye yabo deja nge chrétien. C'est pour cela yambia mzazi ukaya Jésus le ujoze odaili mwana hangu bango ni kiyama laisse ma fille tranquille subhanallah. Watukufu gadar me sujet abili et sujet abili nous sujet kao il est très triste wakati kao woi mwanamshe mgazija metisi mzuani babaye mzuani mzazaye mgazija
ce qui est pur et mwanamsho haja lolo ni mwanamme ikao kajakana kertas e mwanamme wo habiri gresi baada habiri gresi haja jo mwanamsho hamrenge hamlola badala hamlola haja hundo mwanamsho na mwanamzima hodahoni haundu mwanamzima na mwanamshe ikao hakana 2 ans ola mrumshe habia mrume ya ukaya garfanyem na mwana woyi gamrongo shkomo ye kam traduire sur votre problème ye problème ya ukanga joka sona damu apeo habarengem na mwana woyi wede wa manzihe ikewe mbabahe iluja hunda situation na mangale mrumshe wanzomru yatola mruyenia na mangale mrumshe wanzomrumme yatola mruyenia wasibala kajalinda ya zaywahiraha wasibala e makirtasi ya hunra hahundu hasibabu de mwana ola ikao kajamzaya abasar zamba hahundu nationalité iyo de bahanuye yakao jajato ze grifu hanikiwe nationalité gene ya rouge mwanamme haja hazaya wanawaili dene mrumsheola yabo wana pia wararu nula ya mhunrabala eza jiri hindu watukufu baada hahundu nationalité hende halula mwanamshe mjini hao undo uziro ya huwa nadamu walulo wa jeni waradiko wa jeni mjeni kahundumana mjeni mrumsembua mjeni mrumshedi afaidisha mruyanza mrumshedi atulia mruyenia shaga mwamba mrumshedi mjini n'importe quoi winji malola ngosho mijini hanywa mredani sinema wa mdungani mweda zani mrumshedi ya huona harumatambu ya hutua harumatambu ya wanziza wanawasho watu wenji walo harumatambu walola na wanaume wajeni wawarantizo wanawenda zao wawavuriza wenda zao baharu ngondo lolo mijini hao emijia hanyu na ngosho mijini hanyu wao pia wakayabo kamja interesa wakatika mkama bombo kamja interesa wakatika mkama kuloshara kamjanteresa wakati kwa mjakana taruguzana shabada mrende hawana damu wangashanywa mnikani mali wangashanywa mnikani makirtas wangashanywa mfanyani maisha nja wa permi na magari mkaushi wangashanywa mredani wanadamu nyone damu wa peu ibwana woi baada hunde nationalité haukaya haiprofite harumaze e corona vala kaufanya hazi hadepose hanikiwa baada niko nationalité heli halula mwanamshe mjini hao ikama na mshomo mjina unge hunu Marseille tena abaye bwana wogi wa makatikati ngubalo magari ngurarobwe kalitsu aningali pasuha wakati mwanamshi aneleza yanabe mahadisi simpara chatimpara kali mahindo ize yafanya haukanga mjokaya kana hunda solution ye hafanya hilo watukufu gamjo ni mwambie nizo kaudo yafanya hende halolo mjini hao mwanamshe mjini ye mrumshe hambila ambie mrumshendo de mwanamshe ola ya lolo nyumeni de abeshe mwanamshe ola mafoto baada ambesha mafoto alaikum salamu tina baada ambeshe mafoto amwambia hino hamwambia ye wanzi wandami yebo mwanamshe ye mrume ya jia hulo la nyumeni ngoji hada ya ukaya mzazaho wanahahi ulagaja kanziwa mzazaho wanahahi ulaka wanziwa ulaka ubenzewa hamwanziza wazaya wana hajangu juu ya hulole wewe baada mwanzo ja hutsunjie huja urenge ye mafoto ngombesho ye mwanamshola ye mwanamshe haono mwanamshe ikawa wanziza hahuni kama kirtasi ya mwana ikawa tsidi wa mzaya unge makirtasi rejaka huzaya waharo hasibala ula mwanamshe hamwambie mrume ebanu ukahwenda wanifanyeze zibandu watsunabia kwa kahunabia njo ubuli ya wende walolo hanyu haukaga mwanashi walu massage njobula lolo hanyu ngabe ishia panungo fikiruka ya haina ngonjo kufanya sharti mwambie bien sûr ambie mru mshahukaga mnahuloleye yekangu joka kotalika kana ukakonta shahumwambia yekangu jo vexeha ekakana vexeha shahumwambia ula mwanama ambaye yeti problema hello gamjufanya hizo ikado nono masula habari ya basa hala wema ungugi wa katikati hala wema ngubalio ngena perme gamrudi nuhambie haukaya wana hupara la hadisi ile nuhonga solution hele fitna walifanya hunrejete ala futsi hutoria gami Marseille minawe kuna unifanya hata
kuna unifanya hata balongo kutushangaza hata ngamridi muhabi ezo yafanya hili hajani kemru mshahe talaka au kemru msheka jamaa banrensi hamnika talaka amwambia tufunga talaka ndango jojo ulolo mwanamshola hastahamili zetu la mwazi vile hata hafanya 5 mois habakishanwa na hewala ngulelo na magale mrumshe afanya surprise ya mrumeka hambangu mwanzo she problemu asi wanaume mrulu la mrumshe hazaya baikewe mrumenge mrumduhazi yo hati kabale mrumshenge mrumduhazi banyinyi vulema mzulu banyi mzulu ye mrumshaho baikenge mwako mtiti humjazi za wana wararu hawana wane ngotsogo na ukange mrumduhazi Gabwamba ukatuishia ekanga mwishia na mettez le cœur s'il vous plaît. Ekanga mwishia na mklieze cœur s'il vous plaît. Rijoka yao watso wishia. Wana problema konisio. Alhamdulillahi gabwamba ishia. Hanike mrumshahe twala kama batufungwa twala kanara. Mwanamshola ha resiste na magali mwanamshe kawya lolewa. Ardia tuletiza wakati hata yafungulwa. Ya Rabbi gabwana dema tunata imani. Watsoyele wakati wakangalera, watsoyele wakati wakausufre, watsoyele wakati wakaharmatambu. Ce qui s'est passé c'est quoi? Ula mwanamsha stahamili yida ya mezimila ruhata wavili, mezimitsa nuhajaju wa mwanamme. Mwanamme ula walaga jakaunda tahe papie, uo mwanamme ikaudonaze papie za, walaikum salam muhala gentillesse, mwanamme ikaungenaze papie za, hedi hamlula, yid mwanamme biani bwana shohangu. Utioneka huzaya wane mrume hahurende na ihedeza he. Ukakuna uparsa mrume mlajina ya wanza. Oui, bonjour, ma soeur Halua. Gojojo uparse mrume ya wanza hane mrume omado ya zade inawe. Ina mto hitwani hani. Eza jili hindi. Eza fanisha hindi. Hajaha lolo. Ni mwanamme ikaonge na kirtasi. Sha, mwanamshi haba kifamswel. Jelike wakati ya kalolo aniwole ya mungaza kirtasi ya kafamswel. Banda woyi mrume hajwake mrumshahe halolo handi sami harbati ya hanzaji ya mkase ya mkarunajali ajali hafanya hasivala haprepareze kuzahe hapare mrumshe kajaka udenda yono wana bade mrumshe halolo hanja palpitation argwanzenda dono wana n'importe kwa banyimbele ndoabo gamdo tsuwa shahanyuna wana kamtsuwa tuda kamtsuwa bamba ndo hala osukwa jake mrumshe halolo wakati la ya ngama njenjo none mwana namdutsoula ba mwana mrumjwa rangu mbarayoni mwana mrumjwa rangu har matambu shaka mdo tsuwa shahanyu kamtsuwa tunda kamtsuwa fili hanao osukwa jaka halolo Bakama njenjo none mwana hangu n'importe kwa barugo tudo kamsajaja ezajilhinga hadunge mrumshe ifonje nono wana ngamazo nono wana hangu ngamazo jau habadi ya muhabatele mrumsha mwambia ukaya ekauka na bezo wono wana rango sikwanira tujolo jau waona bata pasio alimentaire kutsuani kabada gaone nationalité rantsu wana hangu tranquille habaga mjohonesa wo mfumo yabagu jomonesa bwa komolo watukufu mwana mshaha kuola hajiliwe masihu ni serikali ya Faransa banda ngefamswel ibwana ulahende hamfitinia na mangale mjumba hamado yimzazako wana haho ikauza ya wana waili naye ni mwana mzima ya hunike makirtasi hubali ya ngoma hata na odu wa mtrahi wenda wa mloleya wasiabu wa mnikana twalaka husiabu hode humfitinia humpulia Ida ulaya Faransa wa mjili ya masihu hawenda wa mtunde baada habage famsel wede wa mbahatisha hapo dene mrumahi ya mlola nyumeni wa Komor izo de zinrongo wanada mwabotura mwa tizambe izo de zinrongo wanada mwanzotura mwa tsuwanenizo sesa gamdudu hambie bojingu lutsona tambanki wanada mwape wamzazahu wana mtwalaka ankiba Mtwalaka ankiba ngerambe hawara ujoka done walala naye mrusa zambaru komba wanzania ngerabe mzazaho wana hummetea ngaleri humtuya haruma tambu humtuya haruma problemu abasa hindi haparisiwa hapaswani daula Faransa wakati kao habange famsweli na zilanrabo no wakati ya hulo wa mlola wakadona mkaurumie famsweli mwana mshongi yabo hadubilwa haundi hange na mrume yabo hasubabude mtwalaka hoi wali wafitinie mrumshaha Mrumshaha basaki haruma problemu ya jukwanza siziswa mapesa menji
na malinji akaudoli barangu hale subhanallah wakomori zinde zerugo ikaunga mtukoba tula Mungu wanonizo batula mwekado heyaba nyupandushewa tula mwekado vumba mijia wandu anafunga mlodi nuhambi bojingu ngawe wakatikati ngawe waperme hudiwa za ukaya hukakulosha hudiwa za ya ukaya hubiringile si hoja hunufarata hudiwa za ya ukaya kujakana maisha hudiwa za zetambu wazironzani wasweli wakawabidi ufikire mwanamsha wai kawidi mwanamsha husikilia na tambu wedi mwanamsha hufikiria na tambu shahuoni ya ukaya weiti mwanamshe inu shetani hudiwa za kawidi mzazahu wanahu ya hunika kirtasi wende humfitini ya humpule serikali ya Faransa ngojo ja usubuti badati hupara tswa banari tsahe solution hunambia katura mumiti dena para wede wa para bojingo hauko hambie mrumshuka ngojo monesa hukado na erangu mahana maha myeshi hakafamsweli kujashinda kwa janjarma problem rango wakati wambagwa nzo wonowana ngojonda waonowana nuwana wao huwaranti kujaparo hafili hana panda enna kujaparo watsa baada hulula mrajina baada hushemru mshihalolo ngoma injia ngamjonjenu hone ngamjonjenu onowana na mretsi wa usera baganywa na ume wenji mdohu mfaransa ni uneglijo wana ni kama hafili ishano wana shomo ishakaga bo peribana uhafili hono wana ila wakati mkanza mtuwe mafu nezegrifu no niga mazunjo none mwana hangu hasibabu ngoma banzanga mazo menyeze kupulza wangu mwanadamu hidatu mwana mshatu ya matabu watakofu mwana mshatu yende adubilo ne serikali ya Faransa imasihu badale mtwala mrumahi mbabahu wanayende hamfitini ya latif Mwenyezi na niki hatima njema kajatsuna zenjema kajatsuna kawi hamwanza kajatsuna kaudi amni kama kirtasi kajatsuna kaudi mtu wa harmatambu biba nutsoja hulole yemru mshahao ha surprise humfungua hawanza hao emru mshika jahudunga emru mshika jabaenda za baike humlolea shahad declare joka hunambia baada hukahunilolea joka hunambia emru mshika tinambia hurenda shado utsojua baada humdungu waba kutsumtsa humtrete madzina ya dunia waba kutsujiwa naye humnikatolaka yengodu wa mfitini warende lakini mrumshaho huo uliwambia mrumshaho ya mretse tranquili gamwambia mwana mshahangu ya mrume huo woti mwanadamu ikanga wana akili harati mzazaho wana hahe ya mnikakirtasi ya mfanyia maisha ya mtoleni ya yahe ya mbulie roho yahe hajaha hulola wewe ngohonsi ya ukaya wewe de princess nzazaho wanahe haka princess nzazaho wanahe haka ya bebe nzazaho wanahe haka mon cœur nzazaho wanahe haka femme de sa vie nzazaho wanahe haka mwezi nzazaho wanahe haka njizi abasangu mono ya ukaya nge dégoûtante izo ndizo ajo hufanyia maudubu mwana mshahangu o wakati ujoza ya dona yangu jo huona dégoûtante o wakati ujo ya jo dekuraja nangu jo huona kangawe koko o wakati ya jo dekuraja nangu jo huona ukaya ngonuko nai o wakati ya jo dekuraja nangu jo hamba ani waurisa yodi wanaume ikao wala hitima gojo unra mwanamme gena 60 ans hau mwanamme gena 50 ans halola mrumshe ulona 20 ans yemrumshe kasaza wana waili wararuane emrume yohamba bale mrumshenge koko haduwa zakayo ulo mrumba yenda yulo ne mahaminji yeke mrumsholange koko yabonda bo yatwenia yahe ne roho yahe yambawe mrume ya hwanza yepoyo bo Komoro ribakisha si wanaume wa Komoro haura endo wanashwaku nai mwone zahi mwanadamu woyi ya subuti enda serikali ya Faransa enda fitinie ye mtola kahai mzazahu wana hai bahari mzazahu wana hai halolwa na weda jimet Waalaikum salam masor rasmiya waalaikum salam masor mamanajia yede mraji kubuse ya mnikatwala kaenda ya mloli mrumsheka jamdunga kajaba katsumtsa ye pourquoi boshunga ipasi utsore sante sojua kawe mrikao ya hunike zungo zahe walala naye ujua dojua kawe de mri ya hunika wana wazawana wamanduda wenaye ujua kawe mwanadamu ya hurenda ya hunika maisha hunufarata shado mjini do mjini ni wanadamu mdono wangu waje mlojuma watsimbiambi na warenda nai ndi wazao ya ukawanudu wa mdadamu wanadamu wanudu wa mtuwani wa mtuwane maungu wanudu wa mtsonga mlo wanadamu mfikiro mijini hali Mwenyezi Mungu jo mlibano sumwana shohani
Mwenyezi Mungu jomli balosu mwana shohani. Ye mwanadamu yi hafanya krimu. We mwanadamu wapeu. Shinu tsihinru. Mwanadamu ya tuwili wa ya ukaya. Ye mdu mshangu kaja ntsimbambi. Ye mdu mshangu kaja baka tsunanza. Ye mdu mshangu kaja ndunga. Shanda we mwanamme wa hundaza kirtaswa hunde nationalite. Hude humlole ya par surprise. Hude humni katwala kabanda hazide. Hada yi haba yotsi njema. Finalement hajaha lolo. Ye ngo mpulio. Ye Faransa. Ye sirkali wande wambe. Mdu mshaho hamba ye famsoli na izola bugena mrume yedi ajili wa hondani apa se mdu mshaho ya zigamanyiha bahama udugo jukaba gwanzo wana hangu juko hamba gwanzo longo wana umanadamu wa peu wetsi hindru gojo fanya haina mbaro gojo kanza ufanye gojo kamimi je suis à Marseille et je suis Marseillais je te dis la vérité t'as pas de cœur kutina roho gojo liboso mwana shaho walaikum salam mama souvenir Said ngojoli boso mwana shwaho ni problem mwana shwaho kwa jahuruma haunga wanawasha ikawa jihansi jumoka mibelbela harmazi de la zawana umaha watukufu ça fait vraiment mal au cœur baada wei mwanamme hamadami ikao ya jarmwetsinu ya tapala ya tsunga ya remansunga rangu komole ya tawasili Faransa ya jahunga mwanamsha unakawe mrumme ya mlola ya mnike mwanahe ya munda naye yabo ili ya mdeklare ya munda kertasi imana meola ya juha ya banda ya zawana waili denae walo wararnu ya mhunravo hende ya mloli ya banda hunde nationalite hasi ya mwamnika na tola kanraru komsa finalement hamba katsumtsa bada mnike tola kanraru imana mshastamile harmaida haunrumrume hamlola ola mwanamme hanji ya itsangu na putu hozungoni ifonjenono wanahangu ifonjenono wanahangu na bukaja paru hafilia zila pia dabwe mrumshe ya lolo hanji yangu mana huzuni na bodeja samni katola kanraru hasi abu ambie mrumshenga mjohonesa hampulia ya serikali ya Faransa banda wede mrumshahi yode nyumba ngujue adresi hapare daula Faransa mbukaya yemzade ola kati famsel abasarzaba ugena mrume yabo na bongo amboye famsel daula wa mjilie masihu mwana mshatu abahatishwane mrumahi ula mlula nyumeni giharuma tambu na mashaka nguizwa na usisiwa ya bongo jovuriliwa pia ze edika na uzihunra na amandishi huina jana ya latif maskini roho maskini bolso ujua kaga jora tseluni ya inu maskini bolso ujua ka on va laisser ce bas monde. Il y avait deux gens, ikawakanwanziwa, wakautukuziwa, matajiri, wandikawa tukufu, engwa onda huu, warantize mali, warantumwa mala, waranti majumba, ngwawoyi wazambili wao, kartujua ezo wafanya hindri, ezo watufanya hindri, gerambe sisi, gerambe mimi damina wirlobano, yeda mina weloba ngari himilia nao hawi na upeu na ufisidifu na adama kalima mai pour avoir quoi c'est l'intérêt pour faire du mal à une femme qui t'a aimé, qui t'a respecté, qui t'a donné tout, qui t'a ouvert son cœur. La meilleure solution on doit balancer na bo katina bia hurenda katina kufuria hurenda shawo do mreda sendi undo zero wallahi kaunjilia gamdudinu hami reka hunjilia hamaelezo reka hunjilia aggressivité ganjotedeni pwete ya mado gamdudite na nuhambi na wutsi mwanadamu wutsi baringo jone ho bala 4-4 Marseille t'as mené ton 4-4 tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Humtra, unrema kirtasi, huranso wana, hubakishane mrumshahu wa mlola uloda wana, shagudu wa mfitini ili, vaudu wana do watadisha, hurandu wana hona ye. Mwana kamza zenge faible, mwana gaja paroka motive. Ye kamza zenge harma chagre, mwana gaja paroka normal. Gabajonga wanada wani wamsaidi harmaze komantaru wabewa hinribo tulamu subhanallah. Yewa hinribo tulamu. Yezi hupasa botulamu. Zini pasa. Hukami mwana mkomor. Nazalwa ni mzaze mkomor. Nazalwa ni mbaba mkomor. Ika wadzadzon tipe wadzadza hangu. Wanashon tipe wanasho hangu. J'aime ma communauté. J'aime mes soeurs comoriennes. J'aime mes soeurs maoraises. Et j'aime les mamans comoriennes. Wapia wadzadza hangu. Ikangabo makalboshi na makaseti kao zinua dhumani ya wazifanye. Haunga unafikira wasa wazifanya.
Guajo tukiwa bangari zambao. Yewe Henry, j'assume et je le répète. Je protégeais mes soeurs comoriennes et mes frères comoriennes. Parce que, gam ameni occasion zabangam zambo par Allah, pas par quelqu'un d'autre. Pour que Mwenyezi Mungu ajaye des échanges. Gam to numéro yangu, e kanga wanadamu wajukana marwa imani, waju upara, watsange fikira, watsange ide, watsange makalima, ikao ya joni kemwana mshahaka, rohonku na usubirifu. Makalima joni kemzazatu kawe mana, haredi hakatolik, yembabahi mana hambi yemzazu karate mana hangu baisa, gujo msaidia bubango nikiyama, hatsa wajezu, wanduwa pari wa participe. Watsangize fikira. Laonlaka wazazu waili. Rangu mana mshueda fikinwane mtola kahi. Rangu mzazi mana ya dunga ukatoliki. Ima kalima hanyuga très important. 07 48 45 19 33 s'il vous plaît. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Je répète. 07 48 45 19 33. On doit parler. On encourage Mzadzeoui. Maraba Menji, ma soeur Simahirinan. On encourage Mzadzeoui. Il est Mzadzeoui Yatsungambaiza Makalima Yajuka un peu soulagé. Il wa Zadzouano Waili. Il est Manadamu Wei. Yenda fikine mrumshaye, yemtwalaka haye, mzazahu wana haye, usumweda ulambi mrumshangu kwa mgefa msuli na zunga bugina mrumme, waki wanadamu ya latif, wajuhunga makalima wabile jinri ni linu, eske ngu joshlenda hunga solution, su aminikale jinri lunu, ga joshlenda la hunga solution, hasa hambata. Yembaba yambi mwana hingena duradunga ukatoliki. Gabwana umewanjwa jwaba yodura subhanallah ngarjoka wa usilamu ye dini yako ni do usilamu. Watukof, Gamjoka, vous êtes faible la plupart de vous. Il y a ou pas d'alim participe. Mtsujwanga nyohara bada nanika mtsone haze suraya. Je sais pas pourquoi. Mtsujwana umewalu yabo mzifa nyanga mwana nzuro hopara. Mtsujwana wanashekao ngani yabo gamona nzuro hopara pourquoi. Hautsanga fikira, haencourage wazazi wanu ili Mwenyezi Mungu awahifadhi ya urongozo wanaume warandoze na iwadujwa ya ukaya hunuri jangaljo lawa. Kabati nungu njema humru mwanadamu uwaye hukubani njema ya rendo. Kabati nungu njema mwanadamu hojua ya ukaya imru mewoi hawe mru mshewoi hanrede njema na ni mrede njema. Sharji hanti ya urendana nai uwetsu binadamu. Watukufu ngarjombu shilani heri na baraka. Hauka rito nimero jusqu'à maintenant wandu kwa tsupara. Shadu hamba ukaya izura hamba Mwenyezi Mungu ujurni katawfiki. Ya jani uhanzahi rabbal alamin. Ya jailie mza mwana mshuhatu wa yavuki harmusika la Faransa. Ya jailie mwana mshuhatu wa watukufu. Mwenyezi Mungu de mwenye kudra mwenye taufiki. Riamino ya ukaya haini za jilne zijilio. Sur et certain. Sur et certain. Nguje hifadhi mwana mshuhatu. Haukazi amina zahani nezeduwa zahani ngajo mhifadhi. Haukaya tsinyangu. Hauke mwana mshuhatu uo. Ngujuka harumatambu. Haungi harumatambo. Gari ujua wanadamu wengi wabahatishwa maproblemu hamandizo au kariparu hambangu hamandazim wasezisi wa mapesa warima amandi tsonchashi wabuhaze edizon tipia yede manarombile mwana mshakuru Mwenyezi Mungu amvukishe heze dua za hatu neze dua za nwanza Mwenyezi Mungu rombi Mwenyezi Mungu tsena emzazi kawe mbaba hambi mwanange na duradungo kristianisme yezi mwamfanu garango apeli tsainu watukufu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Uparo participer au? Ewa. Nyezi muna ujazira kwa wabudu wa manadamu Muhammadu shanadamu alu ya bonsi pia ngwa wahara je sais pas pourquoi. Arushila mtukufu. Mimi le mwanashi wa pastor. Ah, mwanama pastor, mon frère. Maraba menja arushila mtukufu. Mimi yafikia ajinte za barumwa za hii. Mwanamsho hakaunza za tuyafitiniwa. Agulishiliwa. Amwishu wangu wa shia mtukufu. Shazamba village. Tsoka ule bidio ye community junrao hiyo sio komori. Rimjishilie ritsifanye kaza undamdua kwa yesheleo.
Wow. Wanda mjulie mashawiri onda sai solution hano Mashallah. toka ya mamalahi urengwa pia bangu jua kapa juu sisi pia hizi ndio kwa msaidia. Wow. Sababu deba kana ngumi afanya naye haujosha weza jamani. Hiyo community room ni ndio kwamba nini babaje bore rumie yeki komori hatu Ubinadamu wi. kwa binadamu atake ma compatriot. Mashallah. Kwa saidilani wa kudeshawi screens abowe owai wamenyowe Wa. Bila kaza nyingi Zimbabwe hicho kama namba za fikira ujijo leo sheni kwenda kaza nyingi za rumo ya hadisi. Merci beaucoup mon frère. Sasa na unga joinda akaunta hiyo kwa hivi kwenye mzima sababu hizo kajamuga yeche maududu wa China. Bien sûr. Vanunu Faransa unga si baba milioni za mzima parce que nous katika mora kwa sababu 10 milioni shamba student nani kitu akasikile sana. Non, non, bien parlé mon frère. Mashallah. Arabameji. Watukufu galkazawan mwambeni ukaya Mwenyezi Mungu nanike imani na hatima njema likiwa nadamu au bushira na hahir likiwa nadamu au kozi zao wakozao likiwa nadamu au partage ezendunai ili zijochange likiwa nadamu au biladwa waluhar matambu ili zilawe likiwa nadamu au biladwa waluna zeruhu zankutu ili zichange likiwa nadamu au biladwa haina mwana mkomori yake tranquil malani kaudi yaliyo ho hanzahi rabbal alamin Mwenyezi Mungu ajalie mwanadamu woyi ikao dia fitini mshahe mtalakahi mbemzazaho wanahe ya hunde maji tuhokaya kana ushida fanya intervention tukayonti hata ida ula Faransa wambe ukaya ulati mrumme ya lubala wakati kawa mnikaze detazonti pia shado ukaya ngojo hunga majito haukaye permi kaudo uloni yo nana legari kaudo alihula nana haina mbandongo ikaudo uloni yo hui hundu haswabdi mwanamshe uo na buhuzifanya kujalolea ukaya wode mzazaho wanaho shahu mrende nayi humlolea husiabo humfungua husiabo huede humfitinia husirkalini ukaya katifa msolizon rab Mwenyezi Mungu dojo huliva heni ya yaha rambie yembaba ikao dia saribi ya hodi ambie mrumsha ukaya ranse mwana hangu ya dunge Jesus Christ ya dunge Isa dan Isa dojo mokoa Isa ula Mwenyezi Mungu dojo sifai mwana hangu hani mlugene dinia rambie kaya zuhuri saukaya wembaba mkomori kazi jastahiki wambe makalma amanda yosha kontrari ibidu wambie mwana ukaya laani shetani bumana da ye Mungu ramdunga Allah Isa ola prophète Jésus ola prophète wala pia wabuhani Mwenyezi Mungu jala waenzi hizo zonsi pia Mwenyezi Mungu ya jalie wazazaku wao ya wanike imani na roho na haina mwanamsha uyesha harmatambu na mashaka harmaze kuplu Mwenyezi Mungu ajeleze kuplu hizo zirekebeshehe wandu wanzani wabenzane rangu duniani ata akhira na haina mlikao yalone mrumshahi ya mtabishao ya leo ya ukaya ekaipasa de mwanamshaho ya tabishiwa jo hutabisha vumie wanze ya hanza utukuze ya hutukuza mratsono kaya mrumshe hazaya ya bonge koko wanroshahanyu kaubidi wainjeze mahaba na nyanzo wakati kao wakubali mzada nyinao waodo wanrwasho kaubidi wake wanroshahanyu wanashohanyu wajazahanyu haukaya mrumshe ya huleda mwanadamu waja wa mtsimbiambi leto zilamla wa ngeljoka hitima na mkomoli hamba ukaya hitima hindi wallahi mrumshe yojwa umamruradhi eke mrumshe yakahutoi hakahustehi hukansi juma mredanai hata mpaka diabo boum longue vie à vous nos mamas du cœur et nos sœurs du cœur et à toute la communauté comorienne longue vie à vous inshallah